Ngumbau Situ. Musiaisia ni naudho chaingi ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ twende na ukewa wake Apostle Angela na indi musiaisia ni kwatekana ni wa mana ukewa wake kana mwendo wake unduithi twe na kila cha vikie kwithiwa nikienda vikie kwitha na Utonyi Kivathukany'O kuislametho ni make na indi musiaisia ndikuya kana kwitha wina Utonyi Kivathukany'O tikumaanisha kana ndutonya nutonya nziani ingi na hicho kitumi tukita Utonyi Kivathukany'O nundu undulo tatona ngalikoni mwe nutona ngalikoni lengi nindi musiaisia ndia udhocha twende na kilungu kitu muthenani wa umundi. Na indi Apostle Angela nini si ila maundu makite kama maundu ma muthembosu undula mundu te ku expect ya andini wa thayu wake ni kwithiwa na kung'ang'ana utondu we unaweta kwitikila undu ni ngwitikila ni ngwiyitikila undu nethi wambua kana ni kata na indi ubikia kwithanela healing process ya kuya take how long na ya bwata ni cha wekie kutethesia kuheal. Okay, after na kwa tole mathina su ninaingia into depression depression ila ya ndwa sivitali on and off of around 6 months ukithia ni on and off na whether ni depressed, so much depressed na whether pia kuthini kitobundi suothi na whether pia pala ni komete kitandani no over diapers lakini nebu suomwe ngai andilikania ambia we mwana wakwa na ninguvosia na nakuvosia nenda umalenza uthi mataifa ukavosie ngosi ando nundu duniani ando ingi mesilite maundu na kutuma ukavosie ngosi ando na ngautumia kwa kiwango kiulu muno na nibaya nibo my ex husband ula wandwaite okandia sivitali na asio kawiyani atakilite bill so my parents makamine and my sisters makilia bill na mambosa mambi yonzuwe ya I salute Magdalene Mumbi niwe mwene ba anzuwe ya munopio na ngai ya mwathime ndenda kuona ndithina na ndenda kuona mundu endikilila na my other sister Anastasia Ndonge and Felicitas Mwende they manzuwe ya they really take care of me na nimo mandethe icie na heal mendo hospitali check-ups ndithio ndinena na ndakitali na nivo mosio mamandia or my friends more no they are Catholics nyendi Catholic no man introduce kwa Father Joseph Kikuyu I salute you in Mombasa anenya pio na anenya ila Father Joseph Kikuyu wanenisie na heal so fast na ambia Apostle ambia Angela sinduini yapenia tiwo wambe na tiwo wetina nduketikile ku lose life yaku nundu wa mundu kana nundu wandu nenda cheer up we are there for you tukausubi yake la chonde wenda na in fact I'm telling you Veronica na imali mbingi kula na atwaitwe lakini nye niwe nona ibetisi thini otwaini ukithia kibeti cha tonwa ngingo ni chatilwa I feel so bad niwe naise ni yumilie yani nene na ibetila sio thini otwaini nimeati kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali na nimemaige mfano nakwa nye naumie ndekindu na atia masumba na atia ngali everything Veronica nye naumie na nguwe naumie na just the cloth that nilikuwa nayo nela nokieba my sisters ma take over na nye nasi aninga ini neema kama sio neema nye ona ndiese na maya noa wajai choka wajai complain they are always there for me they helped me to heal mande this na heal plus Father Joseph Kikuyu and that's why you are seeing me here and I can say if it was not kida tingai if it were not for God namo with anyo unika bulini yes konye nenda kwiyumilia nene na ibeti ila sio thini yontwaini ni mataviati malinga limbesa it is nothing wachukue mfano na mimi and I live so well na heal ila na heal yeyu nuona ise ndo ngainombetete na thina ambisia my own ministry in Kitui County itawa Mount Olives Ministries and Prayer Center in Kitui and we have branches na also ni numa Kenya ngadhi yes Kivathukany'O nenda Rwanda Congo Uganda Tanzania South Africa Zambia last year nina America nende Kivathukany'O na nila kuna ikuthuku kuna corona na ngai anduma na nathi and how I landed in America it is a miracle and it is a testimony na thina Kivathukany'O
na kwita ndeto yanga inthini wakwa nitwa ya America ni me that God no kumavosia nela nakini America that was last year October no the pokie this thing of vaccine whether you ne yumelia no nyela na mino kina that land of America na ye ngai ni no kovosia ndi America no ngai no mbetete the way I am I'm blind na no wikite ndeto yaku nthini wakwa na nyena mino tabanio bona cio ka Kenya yes. Wow, I feel blessed. Amen, and you are. Despite the challenge. Ready, la yambe kuthi be bandu no ni kauke wa ka connect ila yambe kuthi nza. Waindi hata na experience ya bwata. Waindi wiweka Kuinza yambe na Indian friends na a lady, she's prophetess Joyce, I salute you so much na Indian nake na twathi twatavania ubo Rwanda twathi twatavania ubo Uganda na twakilanilia Congo twathi twatavania twacioka nela nabigeku I'm telling you Veronica andu mambo nu ukitakulwa ni thina ciakwa no yacia ithe Apostle Angela aili ugile no kutabania ubo na nyene na metho na nyene what nikite ngai ata yani unabaki andu matiawa makitetwe mayonga mamembe loela na mayacia mo have transformed their lives yes. Wow, naende kila ibinda uthi wenda na mundu kana mabinda maingi nenda na mundu kana like wena ila nina ya America ninaendete ni nyoka wow na India ni nyoka na land Dulles International Airport Washington na nye nona ngai yes nikila yani nema ya ngai the ayulu wakwa na ngai the anene embi athindu kakie wabikani ngwithia na ndaite chao na ndaite nzia ila nabikia America na land nye ndia isi mundu the way I am na naina balua nilio na mina ku clear my luggage no nie ngali yoka yonga mambe wakwa nikasikia ngali yoka yonga mambe wakwa newa wasia wa musungu hi madam how are you now I'm good hangulia are you stranded it seems like you are stranded na muyathi hangulia wendete ba nyina umya mabalua makwa na mone ambia ni nisi bandu bani ngotwa handi jangaleni na mino jangaleni as we shared onake ne then we slite chao challenge nona manie kai ngai I'm not alone hando na ingi kiala mena ma challenge nela twabikie na indete Maryland na bika Maryland hapa ngali na ambia angumya ngaleni yangu ya luggage na ndwa ala address isu yandikite ya number ya stairs andisia andia bu twaboya na athi na alikitwe ni Pastor Lea also I salute you yes then the following day you alama ku state moka twambisia mukuthi outreach twambio kuthi churches although makanisa mai mabinge yes just few churches si operate ya lakini at least na manage ku preach like 3 churches yes. Wow. Yes. Na ndi preaching kana ministry yako Kenya ni tofauti na la wathinza. Okay. Kenya okay. Preaching. We ekulio yomba. Ni baba la isange kila ndeto. We okay preaching sianza si hata si yako Kenya. Sianza wabika anu me they are married kukwithukisha mwisi ku Kenya people are no ma prepare yes so outside anu me they are married kukwithukisha na nimenda muno mamane your life story especially tayakwa nimenda mamane anye ni manenga endo bitha and then after that imambithukiacia muno na ndisenze mathayo maingi wow na nacio ka Kenya ukiria mambitito mbita yes na ndi tu kwete kwa ni twa okay ini my white cane ila nitembelea nayo yes niona akunza nicho kete ntiu kwatia ni chechao na ndi ila mundu utembete ila wina Utonyi Kivathukany'O metho amana hata balo gukinela aitumia mutio you just we are umutembe waku and then nie ku direct ya it becomes your mind yoka akili yaku kila nie weka au kithia no balo kinela ukiwa it's safe for you lakini saa ingi wathi wetha kwi maliko iwa ni kama maliko ni uyunga ya wonga maso maybe we change your direction kana ira mundu around uyona utethia uyuwa wakwata kuoko pitia hapa yes. Wow, nende uona hata wititwe ununga yuko nena sia wititwe andu meba. Sorry? Wititwe andu meba.
witoni waku wa nthini wa preaching pia ndwithi ya mena gift ya kuboya la uma kapoa pena gift ya prophecy pena mena gift ya ku sio muthembosu ye nina gift ile nthini wakwa okay nina the apostolic anointing na apostolic anointing ni emphasize ya muno ni healing ya physically na healing ya spiritually nuko bala wingethia ngoni yaku you are really wounded you are really wounded we no one mundu but inside yes so no kabala we twashare nene mana undu ngwando kesi yaku na neno na kundio no wahili no yambesia you come back to your normal life nino ni ya mundu ithanye ni nongamie ingi ona kuno ungame nono Daudi aise njapo kuna kuanguka kuna kusimama tena kwa leto Yesu ni miosa both physically and spiritually wow na moangi physically and all angi you are wow either no ta cancer diabetes pressure no ngama mundu amboya no boa mundu ngai no nengete that healing power wabo ya nduma muthembo usume na mawaua chronic diseases makabwa ni tuboyete na timu yakwa wow yeah na ndi ubandite ta makanisa mianata nibandite there are 5 churches now Kitui there are 4 and at River 1 yes pala yuenda yes wow yeah hani musiaisia wendeni wa kilungu cha Ngumbau Situ otondo weyiwia mwendo na savali na chalo cha Apostle Angela ulani wa mwambelilia we kanisa ya Mountain View right Mount Olives naende na utodhi Kivathukany'O kwisila woni ni wae kana methoni make nde kuona naende musiaisia ndiye ndo kuthuthia muthenoni wa mundi etha Angela na ndo alangi mena Utonyi Kivathukany'O ni mamuthuko maangai ni chao uwe we muima utumota muthuko mamwe naende musiaisia tikwa tekana wavikia kuthuthika muthenani wa mundi naende ndeke tumane vala mweni witu tono kwatikana naende titha timina kilungu kitu muthenani wa umundi Angela nutavie andu mendo makwatia ba mundu enda utethi waku wetha namba ya simu manenge na endo imathuthia wi manenga kila ukwenda maina chomo se ileta wa tekum okay ulo kwenda onena na kwa no amande simone yakwa 0729 447771 isu yo namba yakwa Asante. Naende ndo matove kila ukwenda menu kia chomo se kuhusu thayo waku na kila taneno mundi. Kila mailo kuangusu yowe thia maikolwa ni chao. Maikolwa okay. Yeah, okay. Musaisi anenda kuutavia kana kwa ngaiba yondo utatone kana. Na nenda kuutia na ndiro ya Paulo. Ebukuni ya 2 Corinthians chapter 12 verse 6 to 9 ila Paulo weselete maumo mandi aya ngai akamwia ngai betanga mwiwe ondeni wakwa na aya ngai malata tu ende ngai ni wa musongiye amwia kana neema yakwa amusongiye amwia nisi na kisungu my grace is sufficient na ngai amwia am perfect in weakness kwa ngai ni wekiye Paulo bina nanye no sangelekana yesu ya Paulo na ngai kia bina kwa unenda kukwikia bina mwiwe su satani ukutonete ti permanent wewe satani akutonete na mawau wewe satani akutonete na mathina mwese mathina ala meko mamwe maundu mahingi kwa mwiwe la satani ukutonete awe nenda kukwia it is not permanent lakini niwo musiaisia ukile puilie winenge bina na witembea neema ya Yesu nono maandiko matwite Yesu ila wokie baandi atutie neema na neema ya Yesu niyo tutembea nayo Yesu ndabunzia selia sia Musa akitio siki ya bina na siki ye bina na neema na atutie neema kwa unenda kukuya osa neema na witembea neema ya Yesu nye nitembea na neema nisa neema nikoma neema kwiki ya kila kindu chonde ona kuthinzi sianza ni neema ona America na India neema Asante. Yes. Nae musiaisi ni kwa tewa vikia kukwata kindu ndini wa kilungu cha umundi na mwikio wa kuwa vikia kwa mbatangwa. Tiwinesa masita wako anita wa Veronica Siombua chuma chukite chuketha unake mweni witu Angela kana Apostle Angela. Tiwinesa. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.